خب درود و سلام احترامات برادرها هموطنها. امید از خدا داریم که یک شما خوب صحت سلامت و ویجشه گیریم کنم سلامت و سربلند هم باشین و روزاتون قبول باشه. فکر میکنم که بیدار هستین. این حال روزادارها بسیار کشورها اوساری خوردین و خورده ایستادین. بعضیاتون بسیار خوب است ذکر کردن در این حالت، بگیم یک کمی تلاوت کردن هم خوب است در ماه شریف رمضان و کم کم گپ زده ایستادن هم در اینترنت خوب است. و امروزه و علیکم سلام. امروزه صحبت ما کم ترک سالهای 90 میروه. من همون سالهای 90 و سالهای 23 را 24 را بگیم 20 19 را مقایسه کردنی هستم با سالهای 90 و دوی ما تاجیکستان و بگیم مردم تاجیکستان میگن که برای ما سالهای 90 فراموش کردین. شما سالهای 90 چی روزهای سخت بود در سر این ملت. گفتگی همه خیلی بسیار گپ هست. از آن جمله امام علی رحمان هم بگیم این گپ را بسیار میگه. استاتی فهمیدیم امام علی رحمان با چی میومده است؟ با اروپا میومده است. امام علی رحمان انتظارت هستیم ایدف جز که انتظارت هستیم خدا خواه یک حرکت که طرف همیجا و دیگر فایدت نمیکنه، دیگر اویلای ما را غم دادند و غیرت فایدت نمیکنه. عیناً همین مسئله ده هست. همین صحبتی سال 90 همین صحبت است. من سوال دارم با انسان‌هایی که در امنیت جمهوری تاجیکستان کار میکنن و امام علی رحمان از اون جمله خودش ده و دیگر انسان ها ده. من سوال دارم. اینترنتم کم است مرده موند حضور نکه شد. سوال دارم. سوال از آن عبارت است که امام علی رحمان و دیگر حکومتدارا منصبدارا و غیره ها سوال بسیار یک سوال مهم دارم برای شما. شما سالهای 90 جنگیدین و بگیم مبارزه بردین، ضد یکدیگریت مبارزه بردین و غیره کارها کردین، اما خصوصا امام علی رحمان آیا باری هم برای اینمی ره دبدن تا اوچای ترا کدام بایویگ یا کدام اپوزیسیونر یا کدام امنیت یا کدام انسان اوچای ترا آمده از خانه برده بود که بچه تا بگو ای راهش بگرده، چی با بچه تیکارا کدیسته، چی با بچه در راه برامده، گفتگی کارا کردگی بده امام علی رحمان. البته ای چیز نبودم خلاص. یعنی اوچای ترا در کاری تو دخالت ندر آوردن. یا زن تا برده بدن یگان بار آمده امام علی رحمان عزیزمو را برده بدن بگیم که شو تا بگو ای راهش بگرده، یا اپا خواهر ترا برده بدن امام علی رحمان باره که بگو دودار تا یا بگو اکتا ای راهش بگرده خوش نشوه در پولیس ایسکاری بوده است امام علی رحمان. خب بیا یک سوال مردانه کنیم. آیا ترا بار زن تا دختر تا فرزند تا اوچه تا نمیدونم بار کدام مخالفی تو اومده در حالت نبودن تو اوچه ترا بردگی بود که مثال گیریم بچه تا بگوی امی راهش بگرده، خوش نشوه قطی سنگک سفر رفت، خوش نشوه قطی یا باری هم اوچه تا اذیت داده بودن. من فرق سال 90 گفته ایستادم و امروزه را، یعنی که سال 90 برای تاجیک خطر داشت یا که حاضر خطر داره برای تاجیک، یعنی برای مادرها برای دیگر انسان ها. باری هم از پشت کدام همون منصب دارین امروز همه از پشت کدام شمایی که قطعی سنگک سفر بدین یا قطعی دیگر انسان ها کش بدین یا در فرانت خلقی بدین یا در اپوزیسیا و در دیگر جا بدین
боре ҳам кадоме омад очаи шуморо бурд зиндон кард хотире ки шумо роҳтон интихоб карден инаи роҳа очаи шумо дар инҷа ҷавобгӯ буд очатона зиндон кардан кадометона зантона зиндон кардан апаву хоҳартона гирифтан бурдан аддел қуш кардан дар кори шумо очаҳои шуморо апҳои шуморо хоҳарҳои шуморо савол да ҷавоб битен марҳамат кунем биброед ман шумо да визифа партофтагӣ ҳастам ҳукуматдоро мо қати шумо мехоҳем исбот кунем шумо моро албатта мо шуморо исбот мекунем ҷиноятҳои шуморо дар ин масъала мо аз баъд ҷиддӣ мерем ака ӯ яки нест ки дига вақ аммо ҳар як гапи гуфтагита дар ҳаққи мо ҷавобша талаб мекунем ва визиф мепартоем дух кунен биен қати мо гап занен агар духотон бираса ҳақ бошен ҳалол бошен хоб бурда бид кадоми очаи шуморо эмомалӣ раҳмон очата кадоми бурдагӣ бид ягон бор 100 бор омадан хоната кофтан ягон кас очата азият дод гуфт ки ҷодай бачат давай то бачат наям очаша заложник мегирам занта чанд бор бурдан ягон ки не набурдан ҳам хелас соли 90 барои очаҳо бехатартарин кишвар буд тоҷикистон дар дохили ҷанг қатл кушторда очаи тоҷик бехатар буд барои чӣ барое ки очаи тоҷика барои бачаш омадан намекишта очаи тоҷика барои бачаш заложник намегирифтанд зани тоҷика барои шавҳараш бурда зиндон намекардан заложник намегирифтанд хоҳари тоҷика барои акаш додараш адел бурда ку азият намедодан шиканҷа намекарданд инами далеле ки ҳаст ки аз соли 90 дида имрӯз тоҷикистон хатарноктар барои мардуми тоҷикистон шудагӣ аст хусусан барои занҳое ки дар тоҷикистон қарор доранд касе очаи шуморо залог гирифта буд соли 90 бибироем бигем ки очаи мара залог гирифта буд касе зани шуморо заложник гирифта буд бибироем бигем ки зани мара заложник гирифта буд набуди чиз соли 90 дар тоҷикистон мардонагӣ буд мардонагӣ мард проблемаша қати мард ришад мекард имрӯз тоҷикистона ба як давлати занӣ ба як давлати фоҳишагӣ табдил додем ки мард қати проблематона ришад карда натониста пинҳон шида ва зуртон ба занако расида истодааст имрӯз мефаҳме намира шумо мард шида проблематона қати мардак ҳал карда натонистестед мо куна пинҳон ҳастем мо на ягон гирехтагӣ ҳастем бале тоҷикистон хатар дора барои мо тоҷикистон хатар дора барое ки шумо гигиенаҳо дар уҷа қарор доред барои қатли куштор шумо мардворӣ рафтор карда наметонед проблема мардакворӣ рафтор карда наметонед он занак сифат аз занак пас будани гигиена будани шуморо инами ҳаракатотон нишон метавад ки шумо занакҳоро кашида бурда гудаки духтароро повиска дода ва беповиска хонаҳошон даромада кашида бурда зиндон кардастед хотире ки фарзанди ӯ ё шавҳари ӯ мухолифи шумо аст шумо мард мебудед қати мухолифтон ришад мекардед ин проблемаро биёен онлайн суҳбат кунем биёен бибироен дар канал интихоб кунен мегум любой ҷора интихоб кунен мо мебироем қатитон суҳбат мекунем гунаҳгор ногуноҳ бегуноҳ будагиша исбот куна инсон дар пеши миллаташ дар пеши халқаш дар пеши ватанаш барои хоки ватан барои оби ватанаш бибироя исбот куна барои намаки ватанаш бибироя исбот куна ку ҳами будагиҳо кадомиш гуноҳ доранд кадомиш ҷинояткор ҳастанд марҳамат гигиенаҳо биен суҳбат кунем дух дошта бошед биен мо баҳс кунем биен сари айрӯи қонун суҳбат кунем биен айрӯи конститутсия суҳбат кунем дорен духа надорени духа вот куҷодай номардии шумо вот куҷо аст ки бигем ки соли 90 барои тоҷик барои тоҷикистонӣ барои як зан барои як модар тоҷикистон дар дохили тирпаронӣ як модар бехатартар буд имрӯз
امروز در دولت نمو ساختگی امام علی رحمان امروز تینجی میگن یک مادر خطر داره، یک مادر به خطر نیست در اونجا. خدای نکنه فرزندش ببرویه نمیدونم یا یک مذهب انتخاب کنه، یک دین انتخاب کنه، خدای نکنه فرزندش بخیزه امام علی را بگه اشتباه کردی، پروید به خطری را ببین، بعد بگی به خطری را تماشا کن. فرق بین 90-92 و فرق بین امروزه زمین تا آسمان است. 90-92 تاجیک به خطر بود، تاجیک در زمین خودش بود، اینه قدر مهاجر نداشت. میفهمی نمیره؟ و امروز زندگی تاجیک از همون 90-92 دیده بد شدگی است. امروز تاجیک دیگر بگیم که به خطر نیست. امروز مادر تاجیک به خطر نیست، امروز زن تاجیک به خطر نیست، امروز دختر تاجیک دیگر به خطر نیست. میفهمید؟ فهمیدین که انا فرق بین 90 فرق بین امروزه در چی است؟ انا که سوال شما ده، شما همون سال مردانگی 90 میخواین یا نامردی نه 2023 24 امام علی 20 امام علی را میخواین؟ کدامیشه شما میخواین؟ وجدان داشتن انسانو، این همی امام علی را زنشه یک انسان کو دست کدگی نیست، برای که وجدان داشتن میتونستن برن تجاوز کنن، دختراش برن. 7 دختر داشت، 7 دختر داشت، باوریناک با سیاست برآمده بود، با دل پری. برای چی؟ برای که مردم تاجیک نامرد نبودن رنگی ها، مردم تاجیک پسکودا نبود رنگی ها که برای در آیله چقه شوه، با زن با دختر چقه شوه. و کسی خونه کسی را برای بسر دخترش نرفت. کسی بگیم زنی کسی را رفته که شویت در اپوزیسیای بیا ما بگیرم برم شویت مخالف ما بگیرم برم، حتی که گرفتن منطقه زیر کنترل بودن و برآمدن رفتن گریختگی، مردها گریخته رفته بودن از اون منطقه، زنها مونده بودن. نه که یگان تشکو زناشون چقه نشید آمدن، زناشون نرسید و میتونستن همه ای کار زن دختراشون بکنن. نه که وجدان مردی داشتن، او می وجدان داشتن، وجدان مردی. میفهمی نمیره؟ وقت فرق بین 90 بگیم که فرق بین امروزه سیستم امام علی رحمان ساختگیش. فهمیدین که فرقش در چی هسته؟ میگن 90 میخواهیم، ما 90 مردانه میخواهیم. مردای 90 مرد بدن، مرد مثل امام علی رحمان نامرد نبودن، مثل ساختار امام علی رحمان نامرد نبودن. او زنها را چقه نمیشیدن، مادرها را چقه نمیشیدن، او تهنه نمیزدن که این ایجا مادر تینجای او چت تینجای تو بگیم که مخالفت میکنی. او زنکا را برآورده، معلم ها را برآورده زیدی یا گپ نمیزنوندن زیدی یک کسی دیگر. او مردانه داشتن، پرابلم ایخچونه خودشون حل میکردن. در اونجا زنکا معلم های بیچاره را با 200 سومون 700 سومون آیلیک روزی دروز نو یتش زدگی گردوش کسل خو این خیلی استفاده نمی بردن. زن قدر داشت سالی 90، زن احترام داشت سالی 90، زن ناموسی تاجیک بود سالی 90. امروز زن سگ زن اردش برای جوانای تاجیک برابر شدگی است. کوچه پری فویشه رسیه دا پری غلام همه ایجا پری جزیرباد. امروز زنی تاجیکستان با مردای تاجیکستان سقطی برابر شدگی است. ایرا کی آوردی کار کرد؟ امام علی رحمان. امام علی رحمان کرد. وقتش یک آدم زن میگیره، یک زن قیمت داشت، یک زن قدر داشت، یک زن قدر داشت و قیمت داشت. یک زن او را برای او اکسقالی میکردن، توی میکردن، انا بگیم که بسیار مال میدادن او را. قدر بود، ستاتوسی زن بود، ستاتوس داشت زن. امروز
дар ду тамирғи аз зан гирифтестанд. имрӯз мегирам пага сар додестанд, имрӯз мегирам пага сар додестанд. Чӣ нашид, и зан нашид, и зани тарияй, и зан ҳамсояи мо занша дидагӣ набуд. вақти тӯй кардан гирифтан овардан, духтара як пош калта аст, чӯлоқ аст, меланга бечора. Не ки чикор кард, тамом ӯ заншаю гирифтагиай зиндагӣ кард, то имрӯза зиндагӣ дорад. ӯ нагуфт ки ӯра пош калтай намешава, ӯ намедонам тарияй намешава, и тарияй намешава. Не, ӯ вақт қадр дошт зан. бо барои анамуам анаму қалингу тиқизу гуфти ҳаму гапо, гову молу бизу ҳамаи чира додагӣ буд ки то ки ӯ зана бо унамура соҳиб шава. ӯ имрӯз чӣ кор кардагӣ? имрӯз ду мирғи як зан мегирӣ, дар ду мирғи як зан мегирӣ. айси гирифтан айси сараш бите, ҳози гирифти ҳози сараш бите, ана гирифти ана сараш бите, бо пага мегирӣ. чӣ фарқ дора? ҳамҷа $3000 кор кирӣ, як зан мегирӣ, дар мераи Россияда як сол мезанӣ, меои як зан мегирӣ. ин сол нашида, ин соли дига мегириш. хоб имрӯз вот дар куҷо овард зана беқадр кард. ина фарқи соли 90, ина фарқи Эмомалӣ Раҳмон. имрӯз демократияи ки Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми бигем ки тоҷика сохтагӣ аст, давои бигем озодӣ ва давои мо тинҷем. шояд ту мард тинҷ бошӣ, аммо ӯ занҳое ки ӯ духтарҳо, ӯ апа, ӯ хоҳарҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, ӯ тинҷ нестанд, ӯ ором нестанд, ӯ беқадр шиданд, ӯ арзиши инсониро гум карданд. мефаҳмӣ? ӯ имрӯз аз ҳамун қимати инсонӣ берун шиданд. ӯ дигар духтари Тоҷикистони мо имрӯз дигар қимат надора, дигар имрӯз арзиш надора. барое ки Эмомалӣ Раҳмон ба нами сиёсати хиратмандона, миллатдӯстона, шулҳу шубот, ина сулҳу суботаш чӣ шид? ина шулҳу шуботе Эмомалӣ Раҳмон. фаҳмидем дӯстои азизам? ма барои чӣ дод мегӯм, ма барои чӣ гап мезанам, ма барои чӣ садо баланд мекунам? барои қадри модаро, барои қадри зан, барои қадри апаву хоҳар ки имрӯз Эмомалӣ Раҳмон уноро овард дар замин зад. ман барои чӣ дод мезанам? имрӯз ман ҳаққи инвалида дод мезанам, имрӯз ман ҳаққи маюба дод мезанам, имрӯз ман ҳаққи заифа, ҳаққи зана, ҳаққи модара, ҳаққи хоҳара дод мезанам. шумо солимен, марҳамат бирен, кор кунен, зиндагит хубай, пака саломатит хубай, зиндагит хубай. вақти ай саломатит мондӣ, баду навақт қадри Астанаев да бад мерасӣ. баду навақт мегӯй ки Астанаев барои чӣ дод мезадааст. дар ҳолате ки модар дар Тоҷикистон қадр надора, зан қадр надора, милиса мерава хонаш медроя, гӯспанвори бор мекуна, мерава хотири оне ки фарзанди ӯ мухолифи ҳукумат аст, мухолифи Эмомалӣ аст. медонӣ намира ки ӯ пинҳон нест. ӯ фарзанд ман ҳастам, бибро қатима гапза, мушкилӣ дошта бошӣ, биё онлайн суҳбат кунем, судта биёр, прокурорта биёр, кадомита миёрӣ, биёр суҳбат кунем, исбот ки гуноҳи мара, исбот ки ай рӯи қонунат, марҳамат кун. зуртун ба зан мераса, бидамем ба сари занора. ина Эмомалӣ Раҳмона сиёсаташ. мо бисёр сиёсати одилона барои жано гирифтагӣ. ҳамин суханам дора. мо барои жано бисёр сиёсати одилона гирифтагӣ. ина сиёсати одилонаш, ина сиёсаташ нишон дода истодааст. дӯстои азизам, ман сар садо мекунам, кадам ва то ҳастам сар садома ҳаққи мазлум, ҳаққи ятим, ҳаққи маъюб, ҳаққи инсони бемор, ҳаққи инсони пир ва ҳаққи инсони модаро, зано, хоҳарора ман дифоъ мекунам. то ҳастам. инами қалғам, инами дифоъ мекунам. ӯ ватан май, барое ки ватани ман агар сатҳш поён боша, пас ман дар ҳам сатҳи поён ватан зиндагӣ мекунам. агар сатҳи ватани ман боло барава, пас ман қалғам дар ҳам ватан ба як сатҳи боло зиндагӣ мекунам ва ман муборизама мебарам барои ин ки то ки ватанам соз боша ва дигар инсонҳо дар уҷа бехатар, дигар модаро, дигар апаҳо, дигар хоҳаро зиндагӣ кунанд дар уҷа.
کدام پرابلم داشته باشین میتونیم صحبت کنیم. айрӯи қонун хоҳи айрӯи қонун, айрӯи кӯчагиш хоҳи айрӯи кӯчагиш, айрӯи ҳақоратиш хоҳи айрӯи ҳақоратиш. ман ҳам сағраи кулобам, дар кулоб калон шудагим. ман ҳамитара ҳақораткунӣ дам ҳақорате мекунем ки гуфти ҳам гапо пуржинои шикофиёт сирх мешава мерава. хеле бигем ки дар ҳақорат карданам ман хеле тормоз надорам. барои анамо чиз ҳар як инсон худшо эҳтиром куна ва мо муборизамона мебарем. ва ма фарқи навада ва фарқи Эмомалӣ Раҳмона, шулҳу шуботи Эмомалӣ Раҳмона, ина баротон гуфта истодам ки мо барои чӣ зидди Эмомалӣ меҷангем? барои анами хатогӣ ва анами иштибоҳҳо, барои анамин хуб чанд соли дигар бигем ки мегарди. бародари азизам, чанд соли дигар мегардам. این مهم نیست ما چند سال میگردم. مهم در و در تاست که چند سال دیگه تو اویلت اکا دودر زن فرزند آینده ایت خارزار میگرده. مهم او را حساب که گشتن مرا نه. من گشته است با شما با مبارزه میگردم. اما تو خط حساب که چند سال دیگر تو شکستگی گدا میگردی. چند سال دیگه زنهای شما زیر پا میگردن. چند سال دیگه مادر شما زیر خطر میگرده. تو او را حساب که من حساب نه که من چند سال میگردم. من چند سال دیگه بگردم انموخ سال دیگر اگر 100 سال دیگه بگردم من 100 سال گپ ما میزنم طلب میکنم و بگم که مبارزه ما میبرم. تو گشتنی ما را حساب نکرد. تو مظلومی اخته حساب که چند سال دیگه تو ترپت میکنی در مظلومیت. اونا را حساب که چند سال دیگه تو طاقت میکنی در این چیز. اونا را حساب که دو دارم. یکی نه گشتنی مرا ما چند سال دیگه گپ میزنم. نومالم چند سال ما گپ میزنم. اما تو چند سال ترپت میکنی در نمو حالتت. چند سال تو ترپت میکنی. او سوال در خودت بته. در من نه. این سوال در خودت بته. چند سال تو اجازت میتی مادرت غلام باشه. این سوال در خودت بته. چند سال تو اجازت میتی که فرزندت غلام باشه. این سوال در خودت بته که چند سال تو اجازت داده میتونی. تو چند سال طاقت میکنی همین چیزا را دیده. تو چند سال دیگه طاقت میکنی که او چای ترا بگیرن برن. تو چند سال در این چیزا طاقت میکنی که دختری ترا در کوچه گم شوه تجاوز کنن بعد مرده شه بیاوه. تو یاد چند سال طاقت میکنی. این سوال در خودت بته. در من نه. من دیگر نمالم چند سال میگردم. من مبارزه ما میبرم. اما این سوال شما در خودت آمدین. ای خدا بگو من چند سال دیگه طاقت میکنم در این ظلم. تو چند سال در بی‌ثباتی طاقت میکنی. تو چند سال در زمستان کمر قطعی طاقت میکنی. تو چند سال بین در تای زلالت طاقت میکنی. این سوال در خودت بته و جوابش حتما میوی که من چند سال با گپ میزنم. این سوال در خودت است. اگر این سوال جوابش خودت که یافتی که تو چند سال طاقت کرده میتونی، پس بدون که من هم قردیگه گپ میزده بودم. اگر تو یه سال طاقت کردی نشد من یه سال دیگه گپ میزنم و تو به طاقت میشی رنگی موری دیگر به طاقت میشه و میخیزیم وطن ایواز میکنیم دیگر ما گپ نمیزنم. دیگر تو گوش نمیکنی مرا. یکی اگر تو 100 سال دیگه تحمل کنی همین ظلم و زلالت ما 100 سال دیگه گپ میزنم. ما طاقت نمیکنم. ما گپ میزنم. خلاص. برای همو هر انسانی که سوال میتین که چند سال دیگه تو گپ میزنی 10 سال شید 20 سال شید این سوال در خودتون بتین که 10 سال از طرف مبارزه برد زیدی ظالم و زیدی ظلم و زیدی بی‌ثباتی ما و زیدی نمیدونم دیگر چیزی ما از طرف 10 سال خاموش نایستاد ما 10 سال طاقت کردم. انا مبارزه را فرقش فهمیدین بین من بین تو فرق در چی بدگیش فهمیدین ما 10 سال خاموش نایستادم که اونا گودکا مردن در کمر اوتای او خاموش بود خودش مرد در درونی کمر اکش خاموش بود دودرش مرد در درونی کمر گودکاش قطعی اپا و خواهرش خاموش بودن
اونا دوداراشو اکاشون مردن گودکاش قطی اوتای او خاموش بود فرزندش قطی نبیرهاش مرد در درونی کمر خاموش بود طاقت کرد استه میفهمی میرم انا که برادرم چقدر گپ زنی ما با همون وابستگی داره با صبر تو و با طاقت تو که چقدر تو طاقت میکنی در اون چیز فهمیدی برادری عزیزم برای همو بگیم که در این مسئله این سوال هر یک انسان باید در خودش بته که چقدر دیگه ما طاقت میکنم چرا از تنایف یک قلق قدر شب روز وقتی افتگیش در اینترنت صرف میکنه مبلغش صرف میکنه همش صرف میکنه زندگیش صرف میکنه میگه گپ میزنه مقایسه میکنه کمبودی را میوره همه را میوره بالای اکران میکشه من میبینم اکثرت میرین طاقت میکنین دنبه تماشا میکنین شبنم تماشا میکنین سریا نگینه تماشا میکنین مرحمت کنین روز میشوه اونم خیلی در درون کمر میخزین گودکاتون مردگی است میفهمین امیره وقتی اگر ما گپ میزدگی ده شاید نمو مرد 6 تا گودکش قطی 5 گودکش قطی شاید در یوتیوب ما را میدید حقارت میکرد میگو وی اونای رو برای چی میگه بگذرانش شاید این گپ هم میگفت شاید اکا دودر اونمو انسان ها خیش تبار امکی و غیره هاش شاید مرا در یوتیوب میدیدن میگفتن که ای کی ای جغ میکنه یا گوزبک ای گومشقی رای قلقه شاید این گپ هم میگفتن اما او فکر نمیکردن که ما داد میزدم میگفتم گپ میزدم شب و روز زندگی ما صرف کردم حیات ما مصرف کردم که تو که اینمی روز در سر نام اویله نیوید اما خاموشی او اونا در سرشون اومدن مرحمت انا که سوال او دا بتین که باقی مونده زندگیش دا باباش دا آتش دا امکیش دا تقویش دا دیگرش دا سوال بتین چند سالی دیگه در انا همی خیلی ظلم طاقت میکنین شما از تنایف 10 سال میشود طاقت کردگی نیست گپ زدیسته 10 سال شب روز در زیلو یوتیوب تویتر فیسبوک اینستاگرام 100 گرم 200 گرم لو بوی شانس یافتسته 10 سال میشود اونمو قلق گپ زدیسته تو چند سال طاقت میکنی این سوال در خودت فهمیدی برادرم فهمیدیم فرق بین 90 و فرق بین امروزه را یعنی که 90 مادر تاجیک به خطر بود امروز مادر تاجیک به خطر نیست 90 مادر تاجیک دختر تاجیک حق داشت ارزش داشت امروز مادر تاجیک دختر تاجیک ارزش گم کرد به قدر شد امروز در زمانش مادر زن برای ما تاجیک و تاجیکستانی ها ناموس بود امروز بگیم که عموما مسرک است قدر ندارن میفهمی نمیره و در کجا اومده ما رسیدیم فرق بین 90 و امروزه را فهمیدیم و سال 90 مخالفا خونه در اومده آچهای او را زنای او را خواهرای او را دخترای او را برده نمیدونم ظلم نمیکردن بالای سرش که بگو اکتا بیایا یا بگو شوتا بیایا یا بگو بچتا بیایا اینجا تصمیم شما ما بکشیمش زندانش کنیم عدالت بود سال 90 در اونمو автомат کشی عدالت بود عدالت وجود داشت و امروز در دموکراتی ساختگی امام علی رحمان در شلح و شبات امام علی رحمان در این شلح و شبات زن قدر نداره و زن به خطری نداره در تاجیکستان و اینا دوخ نمیکنن اون مردی که مخالفش است ببروی قطعی اون مرد صحبت کنه میفهمی نمیره ببروی صحبت کنه ببروی اثبات کنه گناهی مرا گناهی دیگر برادره ببروی اثبات کنه آنلاین ما بجا نیستیم ما گریختگی نیستیم فهمیدین دوستای عزیزم فرق بین 90 فرق بین امروزه را فهمیدین شلح و شبات و فرق بین بشلح و شباتی را و فرق بین شلح و شبات
фаҳмиден дар чи аст? фаҳмидена ки эмомалӣ кадом системаро имрӯз ҷорӣ кард болои сари шумо? ҳар як инсон абгӯи гап зад мега очам дар уҷ аст. яъне уверина ҳастен ки шумо агар шумо гап заден эмомалӣ номардона болои очат, болои занат, болои духтарат, болои апат, болои хоҳарат ҳамла мекунад. хелас ина шулҳу шуботи эмомалӣ раҳмон. ина ма бисёр сиёсати одилона барои жано гирифтагӣ. ина тоҷикистон ба пеш, тоҷикистон ба пеш. ина ба пеш. кадом ба пеш? болои занако ҳамла кардан, болои кӯдако ҳамла кардан, гӯдакоро дар интерпол додан, гӯдаки дар аврупо таваллуд шидагиро дар интерполи тоҷикистон додан. ҳамин аст шулҳу шуботат. хонатобод ҳамватанам, як рӯз на як рӯз шояд худат набошам ку фарзандат ин суханои маро дарк кунад. уна вақт фарзандат дата савол мета. ота инами амаки қалиғам 10-15 сол дар интернет биромад, шаву рӯз тамоми зиндагиша қурбон кард, гап зад. та чӣ бада барӣ набудӣ? гуфтаги савола дата мета шояд. чаро ту нахестӣ? гуфтаги савола мета. оё мега и амакима ягон инкубатор биромадаги бад. и амакимам оча дошт, и амакимам апа хоҳар дошт, зан дошт, фарзанд дошт. и амакимам не ки ҳамин амаким ҳамаша қурбон кард, биромад ку. ту чӣ ба қурбон накарди очата? ту чӣ ба занта қурбон накарди мисли ҳамуна биромадӣ? ту чӣ ба апа хоҳарта қурбон накарди набиромадӣ барои озодӣ? гуфтаги савола фарзандат дар ту мета. инами ту дида истодӣ ва онамо тие ки намехоҳӣ бибинӣ ва дар ту мета и савола. уна вақт баъд барои хитако оправдание биков дар пеши фарзандат. худоёро мададгорат. шербача.